Namaskar bengin sedang ya kenika video ke bawah tasngi ngeskua ban kerpa ipi boro opinion follow ya kenika Instagram account ko jangi namar kidon ki bawah ang ba kim juyo ya ki notifications ladangi pelike ya ki video ki batamai tiha kenika Instagram account pan ngi pentep baik mana kapor ya ki followers bangi dang shu pelike ya ka video ke batamai hakini ki stories ngi shed upload mana kapor ngi shed pentep kum kane bangila upload video ke batamai po YouTube bat ladapi klik ya ketika link ke badan teh jerong pensa yo sakawai pat ke link bat saklik biang sesisen bat kansa pen i baik syaka YouTube bat pensa i ya kenika video ke batamai ti sungba follow yang i hapo ke Instagram kanang ba pen nomdo iki videos ki mingi upload tamai sesisen pat ngi pinang sungba pi baro syakanika channel ke jengi bat hagani ke video ngin pe ya kani ke post ke berang shula tamai po Shillong Meghalaya ya kani ke post la pelat daka Meghalaya State Rural Employment Society lani ke SRES Meghalaya mentau benai arajar apuar ka keteng joni ke post ke de accounts assistant kelas date lani ke tarikh bakado pila ban submit iki applications ke de ho apasan trik benai Julai arajar apuar ya kani ke post accounts assistant ke balai arteli ke age limit lani ke kerta kam de bantam ya ka lai pesan senam ka salary lani ke tolap ke de apsa wajar hak si benai educational qualification kalong kom de la de ban pendap ya ka BCom pat pide ru bondan ya ka computer knowledge pide ru bondan kom balai senam working experience hak kam ban maintain ya ki accounts ki candidates ke belong eligible bagi ko ban apply ya kani ke post pila ban apply online lani offline ya gitu ki bakwa ban apply online ka link ngal ay po description jeng ni video ti pila ban chu click page ya ka ya gitu pat ki bakwa ban apply offline pila ban yo ya ka application form naka official notification lani ka official notice but ya ka link jeng ni ka official notification ngal ay po description jeng ni video ti pila ban click pat download ya ka official notification bat sampai cepo kadon ka application form pihak ban print ya ketuka application form bat pihak ban pendam bat submit ya ke office of the State Rural Employment Society office 3rd floor Simply Building dan Giti Shillong 793001 Meghalaya